ngaze ngathola idraft ngaya le Stoffberg. And then mawufika eStoffberg uthola ukuthi yes. Lapha yana kuwesi. Ama conditions akhona wes ngokuthi most yabantu abalaphana iwashwa kunama programs abawenzayo. Umuntu uyavuka nje ekseni naphumele ngaphandle ahlale phezulu kwebhakede or bahlale esitubhini lapha yana and then kudlalwa ama dice organize crime ama gangsterism athakanayo lapha phakathi yabona. And then ngibuze ngithole ukuthi labantu laba namaphoyisa abaphathi bejele namaphoyisa they are supporting this. No, indlela abayenza imali ngayo because abahata mabakwazi ukufaka insango bayinikeze isiboshwa sithengise yabona siletha something ngiyangithola and then enye mhlambe yakhe yabona if abahata ikwazi imagine ukuthi labantu laba ama gangsterism bohata bakwazi ukufaka abomesi and ama top officials labantu ababoma captain la wazi ukuthi bangiza so ngeke baze bangiseshe yabona. Then afike nikezela abantu imimese mele kugwazwa abantu abathize la ejele ze 30 place my brother. Ya kula ubona khona ukuthi uSatani uphila la. Cabanga i-head of section makakwazi ukushadisa amadoda. Abantu beza balwile bagwazana umntwana wami ungithathela umntana uyabona into njalo. And then athi no is from today uyamshada uyabona. Zangithi nawo lamawada lawa ama gangsters ama member ama member yaziwa nje yaziwa ama member. That's why bona iwada lakhona ukungena eseleni liyazi ukuthi lize kubo bani yabona. Bafike bahlale la bamenzele ikofi phuza ikofi yabona. Hlala newasha yeah ahlale eseleni baxoxela nini ubone seka shiftile nini sathi ni sentambama maybe yazi ukuthi usipana na shift umbona seka si festirini nisiwele uyabona ufaka something lapha awazi nokuthi lento ayifaka yini beticket lakho melo bheka iticket lakho ara wasimanga ukuthi ulandelela izibozokwazo. Do they also participate in lento lezo ukuthi kusodomize abanye ama prisoners la? Yeah. Hey my brother. Angisakhumbula ukuthi kula ePitori. Ya kula ePitori. Isiboshwa singafuni ukuvalelwa sithi sifuna umntana waso. Ngifuna umntana wami angingeni la. Ningawulanda lo mntana nimlethela ngcono ningibulale. And then mayithi umntwana wakhe ushuthini. Usho ufuna umfana wakhe. Yabona. Ufuna umfana wakhe. And then amaphoyisa amawuthi uyabheka ngaleso sikhathi lijahele ukuthi imele ngivale ngichayise. Lo muntu lona ngengimshiye la ngaphandle. Yabona. Liyaya kwenye section liyolanda lo yamuntu lizomvalela nalo muntu. Lihambe. So by promoter the thing, by promoter kakhulu. By promoter my brother. That's why mina ngisho ngithi rehabilitation start with yourself. Uthi wena uyatshintsha. Wena ukho kunezinto yabona. Uwile ukuphila impilo esharp yabona. Mara khona laba bathi hayi. Mina la hayi kusekhaya uyabona.